Жанна кипитра кана кастыры. Бу манан келе. Adar mostardağ, söğümer kere ayılgalağ, iki ürektardığılağ, soba sordon balıktağ, targılcıma ebeleğ, üdü ülehit jonnordoğ, çuluğ sportsmen keskilleğ, ikkisle göğüne heliyeger bugün, üyüne üyürüleğ, jora gün. Bu kelbitsel bar jomutugar üdüğünü, kereni, tabullığını ereydin gen üdüğü sana ögüğün, bağa sana bu yangın terdebet. İki tınca sürpesel Rossiyaga öydöbül vanna albana. Saha Respublikatıgar doyduga berinilak bolu. Ulus butugar kıyı vanna sidihi. Neylek bitigar üdö sanasılından billerilen. Tühede katçaktağın barın ürdünen. Bulanamıd üle barıta barda. Üdü üges boğulan sıltan sıl jon sürgetin kötağar, sılı tümüktür. İkkisle göğüne helegin çahaltatın terehinin anıtıllar. Jora kehebit sargı çahın sağalırıgar ürdelge ıngırabıt. İkkisle göğüne helege municipaline terilli çahaltatın bağlıgın. Innokentiyevich Stroyevi. Vastavullah ikisligen ehlegen Allah'tara vastavullah begi bir doydulahtar bit onna vastavullah bugünge ngırlan kelbet begi laureattar bit biletener jombut bugün beyge ikisligege ügeske kubuluy bit sultimiktahenin bileteri körsen kellibit onanattan baragıtın bu aspıt iki tığınca sürpesel tümügün laureatların vehegi köröççüler biten bir doydulaktar biten ösü tügül ikisligen ehlegen jahıltatın onda deputatların atıttan isürak bitten ağırdili bir konulı. Bu aspıt iki tığınca sürpesel vehegi barstoya soğsıl asta ol kurduk busıl sağlanı tigar bulurun matçalarga sıltı mügün oңор bukput ürdağ yürüyülağ, ürdağ örgöt oğullülağ, innikilağ bulanlar turbuttara ol gınan baran biheqa andıyduga. Bu kamsık yıllar kalenler barı üleler bulanlar martı bütüydükten ağalamıt namır bittira. Ondan ottan ülebit kamnaspıt bir kvartal bolbuta bulanlar üller bit. Ondan bilgi bu koronavirüs ırıta kelen
Bulanlar bu tular yanlar, anı bu ürünü oksuğuga andaydı öğretir bita. Onun hürdağ yarakan hılıkda astar begi bulanlar bile bitin oңорон. Etergeli sana bilgileri ılınan begi mobilnay apparatlar bıdı tuhanan distansiyonu üleleri itamıt sayının ıgıqbıtın distansiyonu itamıt bugün bu sılı tümüktür merpiriyatiyatın eme distansiyonu italır. Ondan ottan biheqe bugün manna ıngırıldan kelbit ölcütler bütere kıttallar onunla komayok ehen köröçüler bit barı bu kuyar setiminden körölür oldular. Ondan ottan oldu ollar behi sanabıtın tüherbet bit kamsı gırı toxtatın bu kelbit oğuz salıgar bihi ülebit kamnaspıt bulan bihitnan bardın saydı kayın seçili turuq kayın. Нагрудным знаком почетный гражданин муниципального образования Легойский второй наслед награждается Охлопкова Ирина Семеновна, ветеран труда, дитя Великой Отечественной войны, за многолетний добросовестный труд в сфере сельского хозяйства, вклад в социально-экономическое развитие муниципального образования Легойский второй наслед. Нагрудной знак за вклад в социально-экономическое развитие муниципального образования Легойский второй наслед вручается Бурнашовой Ирине Тихоновне, заместителю директора по учебной работе Тулунинской средней школы имени Петра Васильевича Аммосова за многолетний добросовестный труд в сфере развития образования, вклад в социально-экономическое развитие муниципального образования Легойский второй наслед. Нагрудной знак за вклад в социально-экономическое развитие муниципального образования Легойский второй наслед вручается Сергеевой Валентине Георгиевне за многолетний добросовестный труд в сфере развития дошкольного образования, воспитания подрастающего поколения, за активную общественную работу во благо процветания наслега, вклад в социально-экономическое развитие муниципального образования Легойский второй наслед. Благодарственным письмом главы муниципального образования Легойский второй наслед награждается Стручкова Людмила Петровна, медсестра Тулунинской врачебной амбулатории, за профессионализм, самоотверженный труд в борьбе с коронавирусной инфекцией, за большой вклад в сохранение и укрепление здоровья населения. Манытанан Людмила Петровна Джулур тюльбе салаячытын быйтынан нәйлек ыйтар үлетігер бұатчы күттүйтінен мақтанабыт.
письмом главы муниципального образования Легойский второй наслед награждается Колодезникова Татьяна Степановна, фельдшер Тулунинской врачебной амбулатории, за профессионализм, самоотверженный труд в борьбе с коронавирусной инфекцией, за большой вклад в сохранение и укрепление здоровья населения. Благодарственным письмом главы муниципального образования Легойский второй наслед награждается Дегтярева Надежда Петровна, санитарка Тулунинской врачебной амбулатории, за самоотверженный труд в борьбе с коронавирусной инфекцией, за большой вклад в сохранение и укрепление здоровья населения. Благодарственным письмом главы муниципального образования Легойский второй наслед награждается Бурнашов Ариан Иннокентьевич, руководитель магазина «Юрдель», за добросовестный труд по обеспечению населения продуктами и товарами первой необходимости в условиях пандемии коронавируса. Благодарственным письмом главы муниципального образования Легойский второй наслед награждается Игнатьева Надежда Дмитриевна, руководитель магазина «Эрчим», за добросовестный труд по обеспечению населения продуктами и товарами первой необходимости в условиях пандемии коронавируса. Бағалығын мақтал сұруға туттарылар Сергеева Светлана Васильевнаға, кескел төлбе салаячытығар, аспыт сылыстата нәхілекке ғытылыбыт тірәхінлерге күтті бұтын, жоны түмпүтін, олықтақ жалта ұйтар үлетігер көмірес бүтін ехін. Мақтал сұруқ туттарылар Акайомов Василий Васильевичка, Семен бағлайып төлбе салаячытығар. Нагрудным знаком «Отличник культуры Республики Саха-Якутия» награждается Дегтярева Мария Иннокентьевна, председатель Совета ветеранов, руководитель ансамбля «Долбар», за многолетний добросовестный труд в сфере развития культуры ветеранского движения Республики Саха-Якутия. Нагрудной знак «Почетный ветеран системы образования Республики Саха-Якутия» вручается Сторожевой Анне Гаврилевне, ветерану педагогического труда муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад» номер 30 Татыек, за преданность делу воспитания и обучения подрастающего поколения, многолетнюю добросовестную работу в системе образования. Нагрудной знак «Отличник сельского хозяйства Республики Саха-Якутия» вручается Тарабукиной Агафье Николаевне за многолетний добросовестный труд, за вклад в развитие сельского хозяйства Республики Саха-Якутия. Нагрудной знак за вклад в развитие сельского хозяйства Усть-Алданского улуса
Бурнашова Матрена Тихоновна, руководитель крестьянского фермерского хозяйства, за многолетний добросовестный труд, за вклад в развитие сельского хозяйства Усть-Алданского улуса. Почетной грамотой главы Усть-Алданского улуса награждается Сергеев Гаврил Гаврилевич за значительный личный вклад в социально-экономическое развитие Усть-Алданского улуса и добросовестный труд. Почетной грамотой Управления сельского хозяйства Усть-Алданского улуса награждается Дегтярев Василий Васильевич за долголетний добросовестный труд, за личный вклад в развитие сельского хозяйства Усть-Алданского улуса. Благодарность председателя Центральной избирательной комиссии Республики Саха-Якутия объявляется Атласовой Елене Ивановне, председателю участковой избирательной комиссии 591, за большой вклад в организацию и проведение общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. Почетной грамотой Министерства образования и науки Республики Саха-Якутия награждается Мигалкина Светлана Иннокентьевна, технический работник Тулунинского детского сада Татыек, за многолетний добросовестный труд, вклад в развитие системы образования Республики Саха-Якутия. Благодарственным письмом Министерства образования и науки Республики Саха-Якутия награждается Новгородова Ирина Николаевна, заведующая по хозяйственной части Тулунинского детского сада Татыик, за личный вклад в развитие системы образования Республики Саха-Якутия. Нағарадалымы жоммутугары эннигитен да үрдік да байылары, үләғет қамнаскыт мәлчей сетейінен сетімнен ден баға сана бастыңын анадақпыт болуқтын. Нәйлек бит әйгінен кең тұттар. Сынаға көрсін Гаврил Шепелев, туярыма. Тусманан ответ.
нехилек жахалтатын сол буяр бағылығын Дегтярева Альбина Алексеевнаны. Кехенен басталлах нехлекпит олоқтоқтыра бир дойтулақтар быт. Эхигини баргытын 2 тыгынча сүйпе сыл түмүктере өрүлэх терехин жары кехете үмүтнен онна үрдүк нағарадын быт үлехет үтө жомудун итетик истинник ағардалибин. Курутун букурдук үлени өрөтутан тапталлау дойдубут толунабыт үйне сайда чечири турун тугугар бары бирге түмсен үлелек кайын үмүт саңа сыл нехелек битлетер элбэх сетихини онна кайына алдын буламны мутлелер барыяктар олоққа кийдиннер. Итинниктен туран 2 тыгынча сүйпе сыл түмүгүнен бастыңтан бастың үлхеттери белетиппин көңүллең. Бастың үйәрәқті хенәйгетін үләхеті. Троева Раиса Николаевна. Петр Васильевич Аммосов атынан тулуна оркос болатын физкультураға учутала. 2 тыгынча сүрбе сылы устата үйәрәнәтчілері арас күрәқтәхилерге олимпиадаларға бәлемнен кытыннаран призер болаларын седісті. Кыйы хәтті 15 сылынан кыйы километрдары ден бірайығы ийлән ұйтта. Onu tahanan nehilekke ıtıllar sportivnay küraktehilleri tariyatçı, sürünnetçi, nehilek bitiger bir bastın spordu, çöl olağı propagandalatçı bolar. Джеот коммунальный хахайстыбатын бастың үләхетінен аттыбыт Троев Иван Юрьевичі. Джеот коммунальный хахайстыбатын 2 слөгөйдегі участығын ремонт үлетігер слесарын, аспытсыл устада үлетігер үрдік көрдірулерін, үті собастақ үлетінігін. Oskolen ninäge üerähtehen bastın ülehetinen attanar Vasilieva Varvara Alexeyevna. Tulunatağı tatayıp uhuyanın iteçide. Aspıtsılga Varvara Alexeyevna itelletçilere Uluska Respublikaga ıtıllıbıt aras tahımnaq konkurslarga sitihilahtik kıttıbıtlarından. Хахайстыбатын әйгетігер бастың үләйтінен аттынар Троев Николай Накентьевич. Нәйлек бит сөйі сылғы итен олары жонығар. Тымны дебәкке, тейгін бұспаққа от дейер. Хахайстыбатығар сүрбе төбе сылғыны итен тұрорар. Нәйлек бітігер хахайстыбатын әйгеті сайдарғар тұз қылатын кіллер бітінейін. Бастың доробуя харыстабылын үлхете. Кривошапкина Евдокия Васильевна. Улнатағы врачебный амбулатория себедіссе. Терапевт Браз. Нехилекпит жонун доробуяда тупсарын тухугар. Нехилекпитигер коронавирусна инфекция утарох сугуга кыхамнилах үлетінихен. Эльгеден бастыңынан аттанар Бысыин Эрхан Федотович, Российская Федерация альпинизм көріңер спорт мастера, Россия альпинизмға сүймердеммет командатын чилене, 2-тінші сүрбе сылғы дойду игер арас кораттарға, Москваға, Калугаға, Суздальға,
Кабардино-Балкарияға, Краснодарскай крайга, Ставропольскай крайга, Хакасия республикадыгар, Северной Осетияға ұйтылыбыт альпинизм күріқтейтігер чемпион, уанна призер болары сетесті. Бастың волонтер ат иңерелер Бурнашов Петр Егоровичка же уат коммунальный хайстыбатын 200 өйдөгі участығын үләйді. Коронавирусна инфекция пандемиятын биреметігер волонтерунан үтө собастақтық үлеләбетін ехен. Бастың волонтерынан атты бүт Егоров Прокопий Васильеві, Петр Васильевич Аммосов атынан тұлына ортос болатын үләйді. Коронавирусный инфекция пандемиятын биреметігер волонтерынан үті собастақтық үлеләбетін ехін. Бастың волонтерынан аты бұд Неустроева Елизавета Ивановнаны. Тұлыны тағы татыйып ұғыянын үләйді. Коронавирусны инфекция пандемиятын биреметігер волонтерынан үті собастақтық үлеләбетін ехен. Барыга бары инники күйенге сылжан, үлеға үрдік ситихилерді, нәхелеппін хинен ұтылар арас тәрәхінлерге күттан, жон көгін тардар үтіе жон мұтығар, ұруй болын, айхал болын. Нәйлек бітсайдыдығар сырағытын айбаққа берергетігер, мұңыра соқ мақтана бұд. Сыл бастың үләйттерін әғардалир Наталья Гоголева, Степан Румянцев тылыгар, Фатина Иванова матыбыгар, тапталлах тулунам әбәті.
Bir сыл Россияға наука уанна технология, республикаға дорогия, улус путугар сомоголоху уанна айымнилах үлә сылларынан биллерилинне. Кислөгөй нәйлеген жонун сергетен bir санаға түмен. Нәйлек бит bir сомоға болан сайды сағақтарын birге арыялларын инеттен. 2-нче сүрбе bir сыл нәйлек бітігер 9 сылы боларын биллерергер, сынаға үңірабыт Кислөгөй нәйлеген аға бағылығын. Иннокентий Иннокентьевич Троевы. Аспыт сылбыт, үте санасылын ұлмықпыт, үтчілдетаттон год добраден еті, оны ол чарчитінен үрдау шүгей сыллағы бұлаңыры ұлмықпыт, қастырылты үләхеттерін түрбі халаячыларыттан бұлаң омырымбыт манды күләқымнас бар еті ден. Ондаттан бұл бұлаң ұлмықпыт, әме үшгейдәқ ол күрдік, bu kamsık kemekel bitiger bihigi ütühanala bir doydulaktar bit çattar boldun ağa hastaq can boldunlar beybelerger kemalöhenler bu volonterskü ülle onnatta hamay maqtanıqpın bağırabın bihigi mağan qalatta hanyallar bitiger kindiler bu pandemiya halgına bihekame billah dibuta onnattan Hürdağ şüydük, ülelen, kamnan, etergeli planörkağa Evdokия Васильевнa'nан отчеттатар ettim. Kaskihi, kahyo oldu butoy, kaskihi tütürenleri, kaskihi edi göncenerleri diyen anlattan Hürdağ şüydük, ülehecler, ihiger kilbit, profesyonel ülehet olan Petri veren onda bir hame şüveyden dikap ortada tedo dikap iga biha enekenti getiş biha bugünkü günge bir tane koronavirüs virülahtı sokuldu. O gün daha şey gün ete o gün tanıvattan bilgi mehliyekemiye конечно analistler bervekler hem bir toktavakı var bıttara bu medik ülehetler Bari televizordan da görübüt, beybit tağını bu hürdağ yarakan usloviyaga etergeli me abiyege tebin öleleyen kamsan hicallar bugün
правительство председателен Солбияче Месков Сергей Васильевич келен барда ол муньяка хаджаттаны тутабу манна келдим. Аны маннагы здравоохранения начальника Петрова Анна Савична эме туран бейтин кахалкатын этте. Бу бияха төт нехлекке врачебный амбулатория тутуллары турар, булаңы кирен турар ден федеральный программанан. Оннаттан толунан эме аттата манна туақпар күшкүтнен көміліхін, үлелехін ден бейтин бағанатын тетті. Тон хепке гынан эмне қас уахан муньяқтар боллақтарында тематы датын боллағына Анна Савична бейте эппитен турурсубутун оңорахатыр. Байы сүлхеттен мен сен олыйбын. Онуттан бейте білеген хамай бұл қансық кемегер ұлы сүрдінен барытынан хүрда шүйдік бейтін командатын тәліттетін үлілті қамната жарыттан бейге ұсалданлар қалың көмішкәлі құрдық анана бұд. Онуттан аспыт сол үтө санасылғар бейге нәһелек битигер биле жону түмен субботник оңорута ген бабулдар эте ол гынан баран бихи жомут ону хаяннар би бейлерин дойдуларыгар үәджан төрөбит дойдуларын шөйдік ханыр болаларын билдереннер барыттан маскалах, конечно, санитарный норманы тутухан этергелы би ыңырбыт ыңырылар бытын ылынан бәйрат этигитнен санағытнан тақаңыт бұл субботниктарға кіттібік кітірді аушығай ол көрдірір бейге толыналар түрәбіт дойды бұтын таптыр бұтын түрәбіт дойды бұтын вастыр бұтын түрәбіт дойды ден кейеқа хамай күндіті болар бұлда қолыбыра ән оғырда қыттан улаппыт деревнен, улаппыт ден, улаппыт уғайбан, олаққын бұлбұт серін, олаққын бұлбұт тапталын серін, үләли қамны ғыджасырген, ән дойдым ден аттықтақ. Бейге дойдым тұттан, екі сүлігөйттен, үрді ғалбақ, бейкен тұттан жоммыт тақылықтыра. Бұл көрдірір бейге нәхілекпет дерің историческай месті оларын онна дерің историялағын. Бейге бары кен тұттабыт Иван Емельянович Мигалкиннан, бейге кен тұттабыт Лөгөй тойынынан. Бейге Лөгөй тойын сеннері, прямой сеннері болар бұппығынан, онна бұл толунаға сыйыннақ жон болар бұппығынан бейге кен тұттуқтақ бұд Аммосов Петр Васильевична, Мигалкин Афанасий Петровична, онна дағыны әлбәқ бейге бұл иккес лөгөй төлбәтіттен ұлыс бағылығынан үлләбет әлбәқ ена атты қығып үрдік қылықына айттан сағалан, қылық кеуініқтан сағалан әлбәқ бір дойдылақтар бұд, бұл бараған ұлығын бағылығынан олар бұдтыр. Онан бейге чаттар бұд, бейге оғылар бұд, бейге сеттер бет, бары сілістәқ, мұтықтақ жан болалар. Бейге бұл сылға, бейбіт дойды бұд таптық қайын, бейбіт дойды бұдынан кен тұттуақ қайын ден тұран, бұл сылы білдерібін түрәбіт дойдыға таптал сылына. Икки түйінче сүрбе бір сыл, икки слөгөйіне хелегер, түрәбіт дойдыға таптал сылынан білдерілінне.
Үйе жалағыт тарғанның жоңға сығыңытығары, сир ия айылға бұтығары, түрөбіт нейлек бітігары. Нехилек бит аты инники көңе аттына турарыгары. Келер кенчері чаппыт кескілі кеңейлігері. Бары бір өйінен сынанан салайттаран, өссі үйіне сайда чечери туроғын. Умнума түрөбіт дөйттігін, умнума түрөбіт иесірген. Ойгуну сомсон улуыны тұтын, кеңе әңсен үгіфі сетейін. Үміт 2-ші сүрбе бір сылға, нейлек бит сайттарын туғар, бары бір сананан салайттаран, әрелләқтік инніндегі қардылыққа. Күнді бар жоммын, бүгінгі өріләқ күнінен бігіне ағар дәлілер, нехилек бит талбат аланна жоно сергете. Бұқа барғытын сайды сыннелан кейден YouTube страницатығар, үйері көті үңірабыт, барғытығар күтан ақтыробияны. Көпсі оқа дере.